Kafa je gotova. Pip! Nije sve u zlatu, ima nešto i u džezvi. Džezva. Sada znate šta slijedi, a prije toga da li smo još nešto dužni danas? A odgovor? Pa po podacima koje sam jučer čuo, 25% popusta na jedan proizvod rezultira u više kupaca na taj dan nego ako daješ 10% na cijelu košaricu. Tako su istraživanja, takvi su prodajni podaci iz jednog tržišta u ovom regionu. Evo, toliko da smo dogovorili, a sada mislim da je dovoljno sa moje strane i da predajem riječ Enisu Bešagiću, ambasadoru AS grupacije, da nas povede u inspiraciju. Hvala lijepo. Nismo se ni upoznali, ja ne znam kakav je običaj u Sloveniji. Hvala najljepša. Želim vas sve pozdraviti i zahvaliti se što ste se odazvali na ovom našem kratkom izlaganju. Rusmir Hrvić, direktor AS grupacije, me zamolio da ja budem jedan od ljudi koji će s njim danas dijeliti binu, zato što to meni pripada, a njemu baš i ne pripada. Ovaj smijeh vjerovatno je rezultirao time da većina zna ko je Rusmir Hrvić. To je čovjek čija djela govore više od riječi, ali bukvalno. Za goste koji dolaze iz, drugih zemalja, za one koji ga ne poznaju, to je čovjek koji zaista sa malo riječi napravi mnogo i kad sam ja pregovarao s njima da radim, već 3. godina, sad radimo 4. godinu, ja sam izbjegavao da se susretnem s njima jer mi je bilo nemoguće da neko iz Tešnja radi sa mnom reklamu, jer tad sam pregovarao sa 2-3 kao velike firme i onako sam kao pretpostavljao da nema od toga ništa. Oni su mene zvali, onda je Rusmir došao na sastanak. Ja kažem, dobro, recite. Kažu mi, eto, mi bi malo reklama i to. Ja kažem, pa jeste radili kad reklamu, koje nismo? Pa znate vi koliko košta emitiranje, media buyings i sve to plaća, plus honorari, snimanja, spotova? Koji ne znam. Ali mi to hoćemo. Ja kažem, dobro, cijena je ta i ta. Kažu oni, jel to 10 godina? Ja kažem, nije bolan, ide godišnje, mislim, možemo mi naše, kako god vi hoćete. Kaže on, dobro, onda, haj godina. Ima li kakav ugovor? Kaže, ima, evo ti ruka. Ja sam shvatio da se zaista veliki poslovi i danas veliki biznisi dogovaraju na pružanje ruke. Pogledate u oči jedne druge i kažete, posao smo dogovorili. A poslije ide nadležan je sud u Sarajevu, Kaknju, Zenici, to i ostalo. AS grupacija je pripremila jedan kratki promotivni film, pa evo ja predlažem da pogledamo zajedno, traje neke 2-3 minute.
račun? Pa kad je onom predsjedniku valjala... Ima kakav certifikat da može ići s nama u Brazil? Ima. Bila prva u Americi. Odakle? Pa iz Tešnja. Znam i ja, vrh. A Teša? A Zojna, daj lagu. Da, koja karta za mene? Najbolja voda na svijetu. Oaza. Osjetite miris tradicije i starih vremena, kada je početak svakog dobrog ručka bila čorba. Tradicionalno prve na stolu, Bispak čarobne čorbe. Bispak, čudo bosanske kuhinje. Tajna je u tajni. Nove mješavine za jednostavnu i brzu pripremu vaših omiljenih jela. Tajna bosanske kuhinje. Ipak Bispak. To je to, Vido, spaha, ostani mi kod tvrđana. Miske, dodaj čizmu, čijeti čizmu. Šefe, Šta je? tiru liru. Da ću ti ja tiru liru i dedo ti, evo tiru. Liru! U Brazilu! Vaša kampa je gotova. Vaša kampa je gotova. Nije sve u zlatu, ima nešto i u džezvi. Džezva. Estamos a transmitir ao vivo desde Rio de Janeiro, onde pode gigante apareceu no meio da rua. A polícia descreve este objeto incomum como uma jezva božja. Šefe, šta je? Kad ću ići za? Napravili me su nas... Smještaj nam je u favelama, a to je odmah do stadiona. I nemojte mi zaboraviti iznijeti aparata za kafu. Ali idemo na kanal. A nisu oni znao o globi. Hajde tiši tamo. Sve u Brazil, Ja sam se preznojio dok sam ovo gledao. Moram reći zaista da ovo je sve rađeno, daj nam dobru ideju i da ne košta puno para. Ali mislim da je napravljen odličan rezultat. To pokazuju brojke. Uglavnom, ja bih sad najavio zaista čovjeka koji bi više volio da mu date da sad preuzme 3 firme pod stečajem koje su dužne 200 miliona i da ih izvadi za godinu, nego da sad treba da nešto se obraća vama. To je čovjek kojem kad priča to je biznis, on šuti i govori i najveća mu je radnja kad pogleda u svoj mobitel i onda okrene display. Pa vi kontajte šta je on htio reći. Uglavnom, pozdravimo jednog od najvećih menadžera, ljudi, čovjeka od riječi, odgojenog, pristojnog i pametnog, inteligentnog, poštenog, gospodin Rusmir Hrvić.
pozdravio bi sve prisutni, pozdravio bi organizatore, pozdravio te vici. Ništa, evo, mi smo nekako zamislili, pošto imali smo i prezentacije, sve je bilo pripremljeno prije, ne znam da sad imamo te tehničke, imamo, sve mi imamo. Ne treba. Nema veze, bit će prezentacije, pa kome smo mi dosadni može čitati, zbog toga smo to napravili. Uglavnom, ja ću sada zaista govoriti onako kako inače govorim, otvoreno, iskreno i pošteno i pitati takva pitanja koja su nekad mene i fascinirala, bit će iskreno, bit će i pošteno. Ne znamo drugačije. Rusimir Hrvić sa svojim Amidžom, jel? Jeste, i Stric, više u Tešu se kaže Amidža i Strina, nije Amidžinica. Stric su pokrenuli firmu, imali prvu prodavnicu, tako je sve počelo. U stvari, počelo je od prvog granapa, recimo, jel? Da, još 1988. godine u porodičnoj kući u Tešnju otvorili smo trgovinu. Bila su tada 3 radnika, ja sam bio jedan od ta 3 radnika. Evo da danas, hvala Bogu, kada imamo 3000 radnika. A u čijoj kući je to bilo? Pa u kući od mog Amidža. Zato je Amidža 1/1. U nekih 20 godina od te prodavnice put išao sljedeće, kako je to sve išlo, kao red je da otvorimo neku prodavnicu da bliže malo gradu ili šta je bilo? Pa nije, to je bilo, hajde, u to vrijeme da uglavnom se radilo od državnih firma, ja sam išao u srednju školu, onda je ideja bila, hajde nešto pokušamo rad privatno, tada je tek bio neki začetak tog privatnog biznisa u tada bivšoj Jugoslaviji, mi, hajde, šta ćemo, imali smo taj prostor u kući i ta su obično pravile kuće velike u Tešnju, dole je bilo stambeni, gore poslovni. Svi smo pravili, imam i ja poslovni prostor. Tako su u Tešnju pravi kuće. Kaže, dole je poslovni, a gore se živi. I onda to prerađuješ poslije, poslovni spuštaš, tako, nevjerovatno. Narod, čudan narod. I tako je ta trgovina počela sa radom. 1996. godine smo ponovo otvorili tu trgovinu, otvorili još jednu trgovinu, drugu u Jelahu. Poslije toga smo proširili djelatnosti na trgovinu na veliko, tada ja sam radio, znači, trgovinu veliko i na trgovinu na malo, prodala se roba kroz veleprodaju, tada je distribucija, kanal prodaje bio putem veleprodaje. I tako sve do 2003. godine. Šta bi 2003. 2003. godine smo napravili prvi iskorak u proizvodnju, znači tada smo otvorili, u stvari otkupili od svog prijatelja jedan pogon u Tešnji koji je proizvodio šećer kocku, pakovao rižu, neku drugu zrnastu, praškastu robu i imao jednu malu pržionicu kafe. Da, nema veze, slobodno recite. Ne treba. Nije oaza, ali nema veze. Ne treba. A može i oaza. Ali domaća? Ako je domaća, može. Može, evo, vidite. Ja ne znam šta je problem. A ja ću, ako treba, ni kasnije uzeti. Iako je malo vruće, ali... Kako će mi plati ovo Olimpija? Ne, samo da je domaće, ja sam za to. Inače, moj stav je da pijemo domaću vodu, ako nema baš, onda ćemo uvesti. Ali ako ima, a ima, sve je naše domaće. I Olimpija, i Kiseljak, i Oaza, i Princeza, i Vitinka. Kiseljak, Sarajevski. I sada, pa to sam rekao. Jana još nije, nema proizvodni kapacitet, kad bude biće. Pošteno Jarane. Gdje smo stali? Ja. I vi ukrali lovu, I ukrali smo ti mi pare, otvorimo biznise. Vratimo se. Znači, 2003. godina. Pokrenuto to. Krenuo šećer, krenulo odakle ideja da se krene u proizvodnju keksa. Imamo šećer, fali nam još brašno i zamutimo, logično. Nije baš tako, ali bilo je otprilike ovako, znači tada je bilo su popularne tvornice voda u Tešnju, jedna ideja je bila da napravimo tvornicu vode, a druga je bila keksa. Do keksa smo došli, istraživali smo tržište, vidjeli smo uglavnom da se keksi uvoze izvana, znači da je uvoz sa drugih tržišta. Uglavnom bio keks i onda smo rekli, hajde da mi pokušamo u Tešnju praviti keks. Jer moram napomenuti za ljude koji dolaze sa strane koji ne pripadaju ovom mentalitetu, kod nas kad se ide nekom uvijek se ponese keks
kila kocke, kila kafe, sok i to je to, u kesi uvijek mora. I nikad se ne ide praznih ruku. I mi smo puta 4 miliona ljudi, ta kesa, znači imamo kafu, imamo šećer, fali nam keks, razumiješ? Tako idu ideje, mislim, u Tešu. I desi se keks. Desi se keks, napravimo jednu greenfield investiciju, znači novi objekat, nova proizvodna oprema, najnovija tada talijanska oprema, i to uspješno pokrenemo. Znači ja sam radio, pakovao keks i sve ostalo što je trebalo da to krene i to je isto prilično dobro krenulo, uspješno. Tada konkurent na tržištu je bio Kent. Pa tada najveći konkurent u toj vrsti keksa koji smo mi radili bio je Kent. I Smetova. Pa nakon. I šta vi uradiste? Pa najlakše ga kupite. Tada smo kupili, znači u junu 2007. godine došla nam je informacija da se prodaje taj turski Kent koji je bio smješten u Visokom. Nakon kratkih pregovora mi smo uspjeli da taj Kent kupimo i to nam je, da kažemo, tada u tom segmentu proizvodnje keksa dao dodatna vjetar u leđa i nova znanja, nove tehnologije koje smo tada usvojili. Tada je bila priča da je prvi puta da je neka domaća firma kupila stranu firmu. Tada je to bilo još 2007. Gotovo ko je s Turcima kratko pregovarao, to je velik uspjeh. 2003. Kent se desio kad te godine? 2007. godine. Znači ti si 4 godine pakovao keks da bi se kupio Kent. Ne, nisi stalno pakovao. Nisam. Ja. Master je krenuo 2006. godine. Master? Da, godinu i pol smo pakovali. Vaš pred, godinu i pol dana pakovao, svaka čast. Ovo je zaista aplauz. Ne ono, prodao dionice, zavrnuo nešto to, nema toga. 2007. godina, nakon toga šta idemo dalje? Sad smo, mislim, blizu nekih većih projekata. Da, tada 2008. godine smo proširili svoju tu djelatnost, znači sa trgovine i proizvodnje na tekstil. Znači tada smo u Tešnju otkupili jednu firmu, Napredak Tešan, koja se bavila više od 50 godina proizvodnjom odjevnih predmeta. I koja je bila isto propala, je li? Pa da, bila je tada prestečaj, znači firma koja je tada zapošljavala 200 nešto ljudi. Samo će ima stečaj, to... Bila je na prestečaju. Prestečaj je bila firma, ta firma konfekcijska u Tešu zapošljava koliko ljudi sada? Sada upošljava tačno 360 uposlenih. 360 uposlenih, oni šiju za jednu poznati brend Burberry. Znači, Burberry London, dame, ženska linija Burberry London, vam se šije u Tešnju. Ima svih 5 zvjezdica od vlasnika i u prošloj godini su proizveli koliko? U prošloj godini u Bosni se proizvelo 240.000 komada. 240.000 komada, što je istvrstalo u najveće proizvođače Burberry London u svijetu. To je u segmentu mantila, znači ženski mantili i kaputi, Bosna i Hercegovina je proizvela najviše mantila u svijetu. Tako, kad odete u London, piše na Burberry Made in Bosnia. Uvjerio se. Radite s njima, firma postoji, to je 2000 i koja? 2008. Šta bi s 9. 9. je bila pauza. Kao nećemo ništa kupovati. Maja, nema zagrijavanje. Tako je. Inače, koji je bio sljedeći korak? Kako ste razmišljali? Pa tada je bilo više ideja da se širi ovaj prehrambeni sektor, znači da se tu ulaže. Bila ideja ponovo da gradimo jednu tvornicu u Tešnju, pošto smo tako nekako najviše volili da je to u Tešnju. Međutim, onda je bilo neke druge ideja, radili smo neka istraživanja, snimali neke druge firme i tada se krajem 2009. godine rodila ideja da uđemo u akviziciju Vispaka Visoko. Vispak Visoko. To je jako zanimljiva priča. Vispak Visoko tada kao firma je poslovao naravno u gubitku, je li tako? Kad ste vi odlučili se da uzmate tu firmu. Niko nije vjerovao u ovoj sali u Vispak. Ni ja nisam vjerovao u Vispak. Ali ovi ljudi jesu. Jel se možeš sjetiti koliko minusa je poslovao Vispak kad ste vi preuzeli? Pa dobro, tada je u knjigama je bila 0, ali otprilike se to malo snimavalo, ali bilo nekog minusa. A reci mi, koliko otkup je bio od koliko ljudi, koliko je vlasnika bilo? Pa, prvu dionicu smo kupili u
februaru mjesecu, tada u februaru mjesecu je bilo 621 vlasnik. Znači 621 vlasnik je bio Vispaka kad smo kupili prvu dionicu. Jer Vispak je bio dioničko društvo koje je kotiralo na berzi. Dobro, a ko je držao fondove? Slovenci. Među tih 621 vlasnika bilo je 9 fondova koji su uglavnom bili u vlasništvu slovenačkih fondova. I vi ste sve to otkupili? Pa dionicu po dionicu, znači to je kupovina je trajala 9 mjeseci, na kraju je bio javni tender po zakonu o privrednim društvima i nakon završenog tendera imali smo 88% vlasništva vas. Dobro, i vi sad preuzmete i kad vam dođe inspekcija, to me interesuje? Pa zavisi kako koja, tu smo imali jednu neugodnost kod Vispaka, znači ja samo znam da je odmah došla inspekcija. Ja kažem, jeste uzeli, kaže Vispaka, jesmo, samo nam inspekcija došla. Nije tu inspekcija, znači mi smo, ja došao u srijedu raditi, u Vispaku u petak blokirani računi svi bili. Ja, pa to, Bosna i Hercegovina. Dobro, došli u Bosnu i Hercegovinu. Firma je tako kako jeste bila, poslovala i radila i nakon godinu dana prvi rezultati. Pa tu smo, mogu reći, za veoma kratko vrijeme uspjeli da tu firmu podignemo na jedan viši nivo. Puno smo radili tu na nekim odmah inovacijama, na ulaganju u tržište. Evo, kasnije smo napravili dogovor sa tobom koji nam tu dodatno sve Zlatna džezva je nekako lokomotiva te firme. Da, Zlatna džezva je brend znači proizvod koji se izvozi u 22 zemlje svijeta, koji je, evo, prošle godine preko 2500 tona prodano na tržištima, znači od Bosne poslije Bosne najviše se pije u Americi, poslije Amerike najviše u Hrvatskoj. Tako, znači, evo, nedavno sam bio u Švedskoj, u stvari prošle sedmice, znači, u preko 1000 objekata u Švedskoj ima Zlatna džezva, u domaćim lancima i u etno lancima. Moja tetka komšinki iz Švedske šalje džezvu odozgu. Kaže, te probaj u kavu, viš kako je dobro. Onda ona šalje nama mamu u Bosnu. Tako da znam to sve. Vispak kao takav, što imaš još reći o tome? Znači, to je koja godina? 2010. Dobri ste, Boga. I podignete firmu za koliko? Pa prve godine smo već napravili značajne rezultate, evo za 4 godine, znači sada je 5. godina, prošle godine smo završili promet na 36 miliona, kada smo ga preuzeli bilo je 18 miliona, znači za 4 godine smo uduplali promet, znači sa 18 na 36 miliona. I plus kupovali ovo sve. To poslije. Mislim, ja sam malo ovo mi isto zanimljivo da u 20 i nešto godina od kad ste vi kao grupacija postojite, šta ste vi dužni državi? Pa, nismo, hvala Bogu, ništa dužni. Naša politika je da nemamo tih obaveza nikakvih neizmirenih. Znači, evo, to možete vidjeti na internetu, znači nijedna naša firma ne duguje nijedne marke prema državi. Dobro, vama duguju, naravno, ne država, nego, jel? A reci mi, koju pomoć ste vi imali od države Bosne i Hercegovine? Nažalost, nikakvu. Kad ste bili, to mi je rekao Suljo, inače vlasnik, je rekao, mi kad smo bili mala preduzeća, država je pomagala velika. Sad kad smo velika, država pomaže mala, tako da mi zaista nismo nikakvi. U tih 20 i nešto godina, imate sad preko 3000 radnika, jeste li ikad, a ovo se govorim javno, znači to nije mahalska priča, jeste li ikad zakasnili i jedan dan i jednu platu? Ne, nismo. Znači, naša tu praksa politika već preko 20 godina, znači plata se zna kada je i taj dan nikada nije kasnio. Svi doprinosi. I nikad nismo platili platu, da nije isti dan izmireno porezi i obaveze. I mogu reći da smo, kad smo preuzimali firme, neke firme nisu plaćale poreze i doprinose, mi smo uvijek u kratkom roku te poreze izmirivali, tako da danas jedna firma naša ne duguje. Znači, vi za 20 nešto godina nikad u životu niste zakasnili platu, država vam nikad ništa nije pomogla, a vi nikad ništa niste dugovali državi. Imate i 13. platu. Da. I Bajramuke, i Božićnice, i sve, tako? Sad će 1. maj, bit će malo... I za 1. maj imate. Trebaš doći u Tešan da Moram doći u Tešan, ne znam kako ja ne uspijem. Ne znam. 2010. Vispak i akvizicija Fortitudo 2012. To je priča o
Poslije Visokog idemo u Travnik. Travnik, da. Dobro, malo se kao vraćamo nazad. Idemo u Borac, Travnik. Dešava se priča sa ljudima, pošto su oni bili isto u tekstilu, pošto šiju fenomenalno za berberi i sve, onda dođu stranci, tako koji dođu i kažu, znate, mi bi šili još, a oni kažu, ali mi nemamo više ni mašina, nemamo ni ljudi, gdje da šijemo, onda, pa kaže, nima Borac, Travnik, on je zatvoren već godinu i po dana, ljudi su bez posla, sjede i kućama, mislim, znaju da rade, otiđite tamo u vladu federacije pa recite im, ali zašto ne radite s nekim drugima, pa radite s ovima što su prije bili, kaže, nećemo s njima, oni su lopovi, to su tako rekli, mi hoćemo s vama, vi ste pošteni. Onda oni odlaze kod premijera Nikšića, ja sam bio tu na tom sastanku, pa mogu to reći. Znam da je situacija bila sljedeća. Ja ih kažem, gdje ste, kaže, evo nas u zgradi vlade federacije. Ja ulazim u zgradu vlade federacije. Oni sjede, znate kad se prođe, ako iko ikad bio u zgradi vlade federacije, ima ono kad se prođe, ono pip, 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 imaju 3 stolice. Oni su tu sjedli na te 3 stolice. Ja kažem, samo malo, ali zašto nema gore neka soba nešto da vas prije? Pa kaže, ima neki sastanak, pa mi čekamo. Znači, čekaju ljudi koji nikad nisu dugovali državi, čekaju ljudi koji imaju toliko zaposlenih, čekaju ljudi koji žele da zaposli 1400 radnika koji u Travniku sjede kod kuće godinu i nešto dana, nemaju platu, nema poreza, nema prireza, nema ničega. I ja naravno nazovem par ovih, imam gore službi, ja kažem, mi iz Tešnja, koliko se ja razumijem, nikad nismo bili ni na jednim demonstracijama, ni jedno staklo iz Tešnja, nikad niko nije bacio na zgradu vlade i federacije, nikad se nismo bunili, pa imal sok kakav, imal kafa. Kaj joj, izvinjavamo se, Boga mi nismo znali ovo ono i mi smo došli gore. Ja sam bio na tom sastanku, pošto ne znaju se oni hvaliti, pa onda mora neko drugi, jel, reći. I onda je bilo, dajte ministra Trhulja, dajte ovoga, dajte onoga, dajte svi sjete ovdje, došli su ljudi da preuzmu ovdje, ono hoće sve. Ali znate šta je problem, kaže premijer? Mi smo sami sebi dužni, jel, pošto je to državna firma, mi dužni se, ima neplaćena struja, neplaćeno ono, i sad mi ne možemo to, džaba što ti imaš 1400 radnika rješenji. Onda je bilo, pa dajte neko novo brojilo, jel, pa ćemo mi sebi struju to, pa mi ćemo paška plaćati. Bila je priča zaista takva i ja sam ovo sve prije ispričao tada kao i sada vama i onda sam rekao samom premijeru, molim te, gdje ti je ključ? Kažem, samo njima daj ključ, nemoj ste ništa skirati, tako je na kraju bilo. Uspjeli ste se dogovoriti, preuzeli ste pogon, pod kiriju naravno, znači država je odmah dobila kiriju, izmirili ste sve ostale obaveze, jeli, i krenuli u proizvodnju isto tekstilna industrija. Ma da, tada je bio interes ovog njemačkog partnera, znači Karl Grossa, koji je želio da prvu treću da pravimo tvornicu novu muških odjela, trebalo raditi 500 muških odjela dnevno i mi smo pristali, naravno, hajde hoćemo, naravno, da se uposle novi radnici, da se radi. Neka četvrta ideja je bila da se ide u Travnik, znači da se ne pravi novi pogon, već da se iskoriste ti pogoni u Travniku. I nakon tih dugotrajnih pregovora, mi smo u novembru 2012. godine počeli sa proizvodnjom tih muških odjela u Travniku. Bila je proizvodnja 100 odjela, 200, sada smo na 650 odjela dnevno. Prije nekoliko mjeseci smo otvorili još jednu novu investiciju i sada od maja će se proizvoditi dnevno 850 muških odjela dnevno. Uposleno je tamo sada u tom projektu preko 1200 ljudi, znači isto je, kako sam i rekao, plate su na vrijeme. Imamo stalne kontakte novih partnera koji žele da dođu u Bosnu da rade, ili imaju problema koji neka svjetska privreda generiše u Aziji, tamo na Dalekom istoku, i firme te koje se bavi tekstilom žele da dođu da radi sa nama. Ja tebe slušam i kontam, vi niste normalni. Pa nismo, ali... Umjesto sebi da kupite brod, jahtu, kupite 200 apartmana, zavalite raj, šta ima veze, on će halal to za 10 godina. Reće, pa dobro, ali on naš, može ti valja, znaš kako je fin. Zaista je to je fenomen. Fenomen je kad vi možete ovako javno stajati za nečega i pričati, bez obzira hoće vam neko postaviti neko škakljivo pitanje. Zbog toga ja stojim s ovih ljudi, zbog toga ja stojim u sve ono što oni rade. Znači, to više nije pitanje cijene, to je pitanje obraza, pitanje časti, gdje svako od nas se treba pogledati u sebi i reći da li sam ja radio za sebe ili za državu. Ovi ljudi su prije 20 godina mogli raditi samo za sebe.
oni zaista idu dalje. I Borac Travnik, samo što se završi, oni već kontaju šta bi mogli sljedeće, jel? I tako je bilo. Onda ste se vratili malo ka izvoru, iza Borca, jel, Travnik, pa se vratili ponovo u Tešanj. Da. Vratili smo se u Tešanj. Po onu ideju što im je nekad bilo da nam imati vodu, jer fali voda. To je dugo trajalo, to je znači bila ideja i prije Vispaka, međutim nije se moglo Pa što, koliko je tamo bilo vlasnika? Tamo bio jedan vlasnik. Težak, Salko, jedan, ali težak, ne možete, lakše su i 650, 620 u Vispaku, ali je jedan malo... Pa ne ide nikako. Ne ide nikako. Ali uspjeli smo na kraju. Da. Oaza već par godina osvaja svjetske medalje i zaista je prisutna medijski bila tako, ali ne toliko na tržištu. Onda ste sad preuzeli i Oazu, to je koja godina? To je 2013. Znači odmah godina iza ovoga. 3 mjeseca. 3 mjeseca. 3 mjeseca iza, ja. Poslije Travnika. Poslije Travnika 3 mjeseca preuzimate i Oazu. Nakon toga, koliko je prošlo, molim te, do 2014 do klasa, to me interesuje. Pa prošlo je godinu dana, možda i 1 mjesec. On su valjda imali prvo štampariju para, ali zato nikad nisu rekli. Dolazi do toga da kupujete Klas Sarajevo. Da. Kao grupaciju isto, jel, kako se to kaže? Klas Sarajevo kao, ne kao Klas, nego imamo i Sprint i Mlin, jel, kako se zove? Mlin Pekare, Ljubač i Sprint. Tako je. Pa to je bilo prvi puta, možemo reći da nismo kupili firmu, već grupaciju, znači Klas je vlasnik bio ove 2 firme, znači Sprinta i Ljubača. Nakon ideje da vi želite da podignete firmu Klas, jer smo svi znali da je Klas zaista bio pred samim zatvaranjem i tuga je bilo gledati takvog jednog giganta. Mene interesuje kako je moguće da u Sarajevu niko nije bio zainteresiran za domaću firmu gdje ipak imate ljude, imate s kojima idete u školu, znate se ko je gazda. Šta vi sad iz Tešnja dođete i kupite Klas? Prvo je to bilo, na Kliksu odmah ide u komentarno, šta će oni lopovi ovako, gura i SDA, znaš ovo. Tako je. A oni su apsolutno apolitični, nemaju veze s tim. Ti pregovori su trajali 9 mjeseci, znači za ti 9 mjeseci niko nije iskazao interes bilo kakav za Klas, znači tokom cijelih pregovora, znači mi smo bili jedini ponuđač. Dobro, koliko radnici nisu primali, kako ide to, plata ili... Plate su bile redovne, znači radnici Klasa su imali redovne plate, ali je bio dio neizmirenih obaveza prema... Doprinosi za plate. Koliko godina? Pa preko 3 godine nisu uplaćivani porezi. Dobro, i vi ste došli, koliko ste zatekli pšenice unutra? Pa, veoma malo, ne bi sada to... Dobro, nema veze, znači, malte ne nije bilo, jeste, kile pšenice u Klasu, 26 vagona pšenice je ušlo u Klas nakon koliko dana kad ste preuzeli? Pa nakon par dana. Nakon par dana, ja znam da je bio otvoreni aplauz radnika kad je ušla pšenica. Mjeseci za toga se dešavaju strašne poplave u Bosni i Hercegovini i zaista spas je bila ta pšenica i inače da se pomogne. Inače, mnogo su učestvovali u humanitarnim akcijama. Reci mi još o Klasu. Pa, naša ideja oko Klasa je nastala u želji da, i prateći trendove koji su nam idu sa zapada, znači tu je gdje se, znači trendovi sa zapada su da se vrši konsolidacija, znači konsolidacija u svim granama i proizvodnje i trgovine. U trgovini šta je bilo, znači u prošloj godini da se došlo do konsolidacije i u Bosni i Hercegovini. Tako je, znači mi možemo reći da mi u Bosni i Hercegovini konsolidujemo ovo tržište prehrambene industrije i tekstilne industrije. Mi smo tu vidjeli puno sinergijskih efekata koji su uslijedili nakon spajanja AS grupacije i Klas grupacije. To su bili raznorazni sinergijski efekti od novih skladišta, novog znanja, nove opreme. S druge strane, AS je imao jaču distribuciju i bolje finansijski stojao i onda smo mi u tom svemu
tom miksu vidjeli šansu da preuzmu jedan od najjačih brendova u BiH. Dobro, samo prošla je godina dana i još ništa niste kupili. Pa nismo sada, Šta je sad? Klas je velik projekat. Ima voda stranik, Vispak, visoko, Klas, Sarajevo, sad ćete uzeti Brčko Banović, prugu, garant. Hoćete, pa treba vama, jel? Da možemo Šencu dovoziti. Vidim ja. Reci mi, Rusmire, ovako kad te slušam, koliko firmi vi imate, ti vodiš. Ja zaista znam da ti vodiš, samo pričaš kakav će biti spot, pričaš kako će biti novo pakiranje, novi dizajn nečega, pričaš kako ide prodaja, pričaš koga ćemo novog zaposliti, svaki dan 5 ljudi, da imaš Rusmira, broj, gdje zaposleni ovaj. Kako to sve stižeš, koliko firmi upravljaš i vodiš, koliko? 9? Pa u grupaciji je trenutno 9 firmi, znači sad. 9 firmi? Da. Gdje je završio fakultet? Harvard, Oxford, gdje? Zenica. U Zenici. Znači, vidite, u Zenici se završi ekonomski fakultet je Sarajevo, dislocirana nastava Zenica. Znači, ne mora se ići negdje vani sad po znanje, imamo mi jako dobri profesora u Bosni i Hercegovini. To je bio još 96. godina, znači odmah iza rata i ja sam, kako mi ste još najbliža bila Zenica, ja sam pisao u Zenici. Svaka čast. Ja ne znam više šta reći, pošto nas kolega iz Slovenije već požuruje. Ja samo mogu da se zahvalim grupaciji AS, da nastave ovako, sa mnom ili bez mene svejedno, ja ću odmah tražiti če ima koji, znaš, šalim se. Jer mi kad smo pričali, ja sam rekao, Messi mora neđe igrati. Znaš, ne možemo sad sjeti kod kući. Kažeš, neš ti s nama, dobro, ovdje Messi. Ali je zaista jako drago da stojim iza prvenstveno ovakvih ljudi, podrškom domaćoj proizvodnji, dajemo mogućnost da se ulaže i u bolja pakiranja i u bolji kvalitet. Bez toga, mislim, nema ni nama glumcima ni reklama, nema ni televizije koja živi od reklama, nema ni penzija na kraju, zato i hvala vama svima organizatoru koji ste organizovali ovako lijepu priču, iskoristite ovo druženje zaista da zajednički napravimo nešto bolje za Bosnu i Hercegovinu. Još jednom se zahvalio direktoru Rusmiru Hrviću i mislim da je bio odličan. Šta vi mislite? Hvala vam. Hvala. Mi smo gotovi. Evo, pa sad bi bilo najbolje da završimo. Ako budeš tako radio, iduće godine neš vod, vjerujem. Šalim se. Ali borim se za tržište, prijatelj. Evo ti kruh, nemoj uzmat moj. Da moramo kruh da čovjeku, razumiješ. Ima li neko pitanje za Rusmira, molim vas? Ali da nije teško. Da klimu, možete nama kupiti klimu, jer samo da isključim. Koju kafu si pio kod premijera? To nije, bila je kafa. Bila je kafa, ali mislim da je bio Mark Cafe. Mark Cafe, da. Mark Cafe. Pa ja, Mark Cafe. Šta vas, koju vodu smo pili tada? Nismo mi bili nešto baš ni ponuđeni, ni počašćeni. Mi donijeli sa sobom, pa mi znamo gdje idemo. Premijeru. Čite me da poguram malo Olimpiju, a? Za godina je prošla, buraz, pa ti reci direktorima. Jer ja sam tako jednom rekao Sulji, bila je neka priča za neku firmu i Suljo govori, a kako oni rade, oni su toliko dužni državi, ovo ono sve i opet država forsira te proizvode, I ja kažem, Sulju, nemoj tako ljudima, nemoj o toj firmi. Kažu, što? Pa sutra ćeš je kupiti, pa ćemo je dizati. Tako da mi ni protiv Olimpije nikad, ne daj Bože. Ima li još neko pitanje? Probili smo te. Jel pauza sad? Nije. Izvoli. Hvala vam.